Teronpi. Alam ni men lagi Neha Teronpi. Alam ni pada kini ni orang avelo begini masadang. Nanti alam ni ke Miss King Super Global International India 2023 winner in Goa. Alam ke Goa long kami kita pakai dulu bang lo. Tapi ke Grand Miss King Assam 2022 winner and best work. Grand Miss North India 2022 most Indian and Miss EKK 2022 and Miss Hodai 2022 best work. Jadi alam ke lapuan itu kerbiang lo mabahan nong ni EK1P isi kali hini kali alam itu apa nong EK1P bukan lo tinggi lo mah bukan lo phone itu kerbiang lo itu mabahan akin me atuar o me kini itu mabahan de semet Japon efek ipiklang di phone lo. Jadi dah kontak taxi. Kilang mesin itu paling kipiklang people yang macam binang madona sebentar depan. Lagi itu pot non itu ohong jaya long. Itu matung no itu tekon.
cleared up pisopi. Alang ni lagi cleared up pisopi. Alang ni gading na apinde ko pilo tini ba? Pilo pejang pong, ni pejang pong. Lang isi kanya. Won by Miss Clarina Bongrumpi. Alam niyo yan laki, Clarina Bongrumpi. Alam ni kaching tang apindeng laki, P. Honki. Asol na pinapikot. Alam ni pikanya? P. Honki, laki litong aphan, ito makarbi at pindeng asumpot. Kasi nang nialong doping lapenke, nang train mo sa may kumapang abang para-onyo, lapenke, bar na liting tangat kami isang dop, lapenke, pinangan ang kiso, apan ke ibang apan, matik kinapan ang kinudo, lagi ano sila ng ibang putin kaya, hindi ibang may ibang seleb na dahil hindi. Ako kasulong, dorong na pinakasal talong. Kalino mo lang doon ito. Ikabe, alang ilong, alang ang receive Arisang Ho, Sub Director, Mrs. Malo Propi, founder of Carby Anglong Fashion Week, and also the textile designer and design clothes brand of the Golden Ring. Alam ito pinag-join ni sini labang ko ini tumapan na pindeng sumpot. May siyempre ipiklang piyapot. Alam ito mapan churore une. Kasi ano tingsa may ito alam itong gad. Tung kami apan. Ninga klong pen alam ito man. Kachuro putod ang isa depit na mga doon ito. Isa depit ha. Please give them a big hand. Ladies and gentlemen, thank you so much for your support. See. Mini penteng lo, bir tap itu tujuh lo, tapi itu tap pon, feeling weapon hem le rock te matapen, pena pen pon te nampang singana. Coba deh tu alo tu, jadi tu, payah pun tu, dia tu, tapi yang rumah tu, jadi tu pun tu. Suara tu kali sopi tu tadi kita tak sebenarnya, bang apa itu jadi cuma cari dona, bir tap tu take pen, itu bang adu pulang long nam drop plot pen. Ini sangat dia kalau kita nam long dia panle itu board ipon lo na. Nang itong doklim na nga, ano ito na rin kami pita, nang itong apan. Lang ni walang mo.
alam ni ke non la 2024 lo anchoring lo kita me group leader arti ni kada pikot ha ang plan we have our model with the child non itu alam itu man tek polong dia lang sa king hang apindeng atumpot lang ni sa kanya itu bakal sila pindeng support na po at ilang ni itu man hingarong mimi so for the normal I want to welcome Tipu Kejo Kapiba won by Miss Ata Timumpi alam itu man no non rang tulo lang ni king hang apindeng laki Tipu Kejo Kapiba di ka perpon alam ni men laki Miss Ata Timumpi alam ni lo alam ni RJ me pikanya alam ni ka king hang apindeng lang ka donatum ito karbi apindeng na po ana silang me lapel to pot ini tu ekon longi laki piluru ka king hang abang pi piluru won by Miss Isel Teronpi salang ni pangon itu kita long alam ni pantemit ekon long po alam ni penipilo ning tulong ma alam ni ka king hang apindeng laki itu auto ni baba pido madidi tiba po at ila so tiba lang ni aki ke pati plan laki tibu si kejo at inon support dito ekon long ni I would like to welcome her on the stage Piluru won by Miss Isel Teronpi alang ni men lagi Isel Teronpi RG ni pikanyang doon na itong lang ha alang ni Pan Richard Epic ha nang itong Richard Epic to Debbie doon na ito insam mo didi insam sila din okay our own picture ng ba laki embroidery laki pitha kadi machine pensi embroidery aria saine madan ke machine pensi na bang apura mang madan ke motif ke kasi lampong embroidery pe ko won by Miss Ruptini Inti Katarpi Miss Ruptini Inti Katarpi non itu mas stage along si dolo itu kan embroidery api ama yang pada kita tipu apa dalam ni pada kilo pipit ini nanti ada tim kita ni tuar lo pencing lock tu pipit pencing lock kita ni embroidery modern di area ini tu becari nanti pencing kita ni itu cangkok pendonan ni itu pegang pencing ni pini pekok sampai ke bangkok lo modern ke bed kita lo kita ni lang ni pipitnya and next we have lagi alam kita pending challenge pekok is won by Miss Hunmili Hansepi alang ini lagi Hunmili Hansepi alang ini kecipindeng api lagi